nabanye nathi kanti abejabe ngomkhotho phezu komzimvubu namampondo ayisabile yabona kuyahlela lokho kunjalo lokho kulethela amaciko akithi njengoba uyibonela ke nje nawe ukuthi yini le eseduzo kabathi Jaivazimnike umfukamisa ofundisa ngafundile awusukela madoda kunjalo ke mlele lapha mbuke lapha sekhaya sila Nquthu kunjalo nje Jaivazimnike umuntu omdala abamazi kangcono bathi uhamemeza 24,000 wenzizwa nentombi ezingenamona uJaivazimnike mawuthanda ungasho kanjena uthi ngisaba ngamazi inyoni emhlophe ungathembela kuma-Macro production inkukhu emhlophe le ihamba nama-Macro production sino Jaivazimnike nenyoni inkukhu emhlophe kodwa inkukhu nenyoni okay uzophatha nami enkosini khona kithi siyabonana nizoshaya ingoma eNquthu kumnandi imeya yethu inhlanganisile nizoshaya ingoma namhlanje noma izulu lilibi kodwa abathandi bomculo batshengise kakhulu ukulangazelela nokuthanda kakhulu umculo wenu bafika beza la eNquthu ngabe kusho ukuthini lokho kuya kakhulu njengomculi kaMaskandi wenkukhu emhlophe mfowethu angazi ngingabonga ngithini kubantu baseNquthu ngiqale ngibonge nje kumhlonishwa umeya wethu ukuthi asenzele indumezulu enkulu kangaka endaweni yakithi eNquthu abantu bekhumbula ukuthi uMaskandi yini endaweni yakubo njengoba sisebenza nebhova likaDikadika uyena umuntu obephethe umculo kaMaskandi ke la eNquthu so thina sisayimile ke sibambile legacy yakhe ukuthi ngoJaivazimnike okusala ngikhohliwe ukuthi ngibe uJaiva kanjani uyabona so nje lokho kwenziwa umeya nomphakathi wakithi eNquthu kuyasijabulisa kakhulu basigqugqumezela ukuthi sihlezi sinijalo soMaskandi sibenzele into enhle ngoba nabo bayasithakazela kakhulu mbukela lapha sekhaya uyezwela ke nawe ukuthi imuva alukhohlwa la usuka khona uthi lapho basuka khona lokhu baphekwa yibhova khona eNquthu liphethe umculo namanje basayibambile nengakho nomuntu mase kuthiwa khona kwenzakala eNquthu batheleke nje ngokungayiqhenyi ngokungangabazi noma bekuthiwa kwenzakalane kodwa beze la vuka garage nakho kunjena siya kuDisemba kunjani emabhodweni ebhodweni kuyalunga mina ke ngendoda ikade iphindelele la kulomsebenzi esiwenzayo ngoba angiyithambisi engakukhuthaza ukuthi ngiyawuthanda umsebenzi engiwenzayo ngitswayeke abantu ngathi ngihlala ngibalethele okusha ngathi ngesinye isikhathi ngiphinde ngilethe okunye njengamanje ngibhizi ngakho khona umsebenzi engiwenza nekhehla lenyoni lapha ushima ntombazana esizorelease noma ngeke ngisho ukuthi yini igama lawo kodwa uJaiva nosho ikhona abazorelease kulo December ibona simphathele khona ke lokho khona amanonozayo ayimfihlo khona amanonozayo akhona amanonozayo siyabonga kakhulu qhubela kithi ngesikhathi sakho osinikeze sona ungayibongela nje kubabukeli beMacro production bese nakuba umeya ubusubungile kobalandeli basengibongile kubalandeli ngiphinde ngithi ukukhuthaza kakhulu futhi la kumeya siyabonga kakhulu umeya izinto akasenzela zona endaweni yakithi eNquthu samaciko esintu samaciko aseNquthu siyakubonga kakhulu akakwenzayo nje sithi unololode mhlonishwa uqhubeke njalo usenzele okuhle endaweni yakithi qhubela kithi siyabonga isikhathi sakho osinikeze sona mbukeli ngapha ekhaya siyabonga kukho konke kuningi sazokwenzela khona usayi Macro production akube njalo